Тоҷикистон маориф ҳамчун соҳаи афзалиятноку пешбаранда дониста шуда, инкишофи он мавриди таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар қарор дорад. Соли 2024 тавассути ҷалби маблағҳои ҷумҳуриявӣ ва дигар манбаъҳо садҳо муассисаи таълимии нав бунёд гардид. Зимнан дар вилояти Суғд таи соли равон сохтмону навсозии даҳҳо муассисаи нав ва биноҳои иловагии таълимӣ ба нақша гирифта шудааст. То ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 12 000 иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ бунёд ва таъмиру азнавсозӣ карда мешаванд. аз оғози маъракаи омодагӣ ба ин ҷашн то имрӯз 9250 иншооти таъиноташон гуногун мавриди истифода қарор гирифта, дар назар аст нақшаи пешбинишуда бар зиёд иҷро гардад. соҳаи илму маориф ки низоми калидии пешрафту тараққиёти давлату миллат маҳсуб меёбад, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. ин аст ки ҷиҳати фароҳам овардани шароити хуби таҳсил барои хонандагон ва таълиму тарбияи кӯдакон дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар 18 шаҳру навоҳии вилояти Суғд бунёди 50 мактабҳои наву биноҳои иловагӣ ва 60 кӯдакистонҳои замонавӣ ҷараён дорад. айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ва ҷалби соҳибкорон сохтмони биноҳои иловагӣ дар назди гимназияи рақами 1, 4, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 7 ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 шаҳри Хуҷанд ҷараён дорад. маврид ба зикр аст ки вусъати тоза касб намудани бунёди иншоотҳо дар соҳаи маориф дар партави дастуру супоришҳои маорифпарваронаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат мегирад. бунёди бинои кумиҷроии вилоятии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва кумиҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд яке аз иншоотҳои муҳими ҷашнӣ ба ҳисоб меравад. тибқи лоиҳа бино аз 7 ошёна иборат буда, баробари бунёду ба истифодадиҳии бинои наву замонавӣ ба кормандон шароити хуби корӣ фароҳам оварда мешавад. бояд зикр дошт ки дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат, раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар аксар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд биноҳои маъмурии кумиҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон сохта ба истифода дода шуданд. дар кӯчаи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Хуҷанд бошад бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ сохтмони бинои истиқоматии 22 ошёна иборат аз 3 бино идома дорад. иншооти мазкур мутобиқ ба талаботи меъёрҳои шаҳрсозӣ сохта шуда, дар таххонаи он таваққуфгоҳи нақлиётӣ ва дар 2 ошёнаи аввал мағозаҳо ташкил карда мешаванд. дар ин минтақа ҳамзамон бо мақсади ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакон сохтмони муассисаи таҳсилоти томактабӣ ба нақша гирифта шудааст. дар маҷмӯъ вусъати корҳои ободонӣ нишон медиҳанд ки соҳибкорону сокинони шаҳри Хуҷанд ният доранд ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои намоён истиқбол гирифта ба ин гӯшаи диёр тарҳи тозаву нав бахшанд. бобати беҳтар намудани дастрасии хоҷагиҳои кишоварзӣ бо техника бо мусоидати Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг ва ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Агротехсервис дар шаҳри Ҳисор соли 2024 зиёда аз 40 адад техникаю мошинолоти кишоварзӣ харидорӣ шуд. айни ҳол воситаҳои техникии замонавӣ дар саҳро фаъолияти пурсамар доранд. ин маълумот аснои баргузории тадбири шиносоии масъулон бо сатҳи омодагии техникаву мошинолоти кишоварзӣ ба мавсими навсадо дод. мавзӯъро ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода идома медиҳад. дар назди варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор маъракаи қабули техникаҳои кишоварзии хати тайёр баргузор гардид ки дар он намояндагони Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, механизаторони хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди шаҳр ва дигар шахсони масъули соҳа иштирок намуданд. кишоварзон ва механизаторҳои шаҳри Ҳисор дар ин маърака иқтидори техникии хоҷагиҳои кишоварзии шаҳрро пешниҳод намуданд. бино ба маълумоти масъулини раёсати кишоварзии шаҳри Ҳисор, айни ҳол дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳр 627 адад техникаҳои гуногун тамға мавҷуд буда, аз ҷумла тракторҳои тасмачархи шудгоркунанда 61 адад, тракторҳои нармкунанда 62 адад ва нақлиётӣ 484 адад мебошанд. пас аз назаргузаронии техникаҳои кишоварзӣ дар мавзеи чорабинӣ ҳамоиши кишоварзон доир гардид.
гуфта шуд ки барои беҳтар намудани дастрасии хоҷагиҳои кишоварзӣ бо техникаҳо бо мусоидати вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг ва ҷамъияти саҳомии пӯшидаи агротех сервис тибқи маълумот дар соли 2024 зиёда аз 40 техникаҳои мошиналотҳои кишоварзӣ харидорӣ шуда дар саҳро фаъолияти пурсамар доранд. дар натиҷаи заҳмати деҳқонон ва механизаторон нишондиҳандаҳои ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳр соли 2024 ба 1.6 миллиард сомонӣ баробар гардид ки нисбати соли 2023 ба 154 миллион зиёд буда суръати рушд 111.1%-ро ташкил додааст. имсол дар шаҳр дар майдони 8095 гектар киштии зироатҳои баҳорӣ банақша гирифта шудааст ки аз он 1500 гектарро киштии пахта, 450 гектар картошка, 1283 гектар ғалладонагиҳо ва боқимондаро киштии сабзавот, зироатҳои хӯроки чорво ташкил медиҳанд. дар интиҳои чорабинӣ як қатор механизаторон ва корхонаҳое ки дар рушди соҳа дар шаҳр саҳми назаррас доранд бо сипоснома ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр сарфароз гардонида шуданд. 11 март дар мамлакат рӯзи матбуоти тоҷик қайд карда мешавад. Матбуот дар ҳама давру замон ҳамчун воситаи асосӣ ва муҳимтарини инъикоси масъалаҳои сиёсӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ нақши назаррас дорад. Бо мақсади арҷ гузоштан ба фаъолияти пурсамари матбуот дар Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон ҳамоиши идона баргузор гардид. Дар ҳафтаи чорабинӣ иштирокдорон роҷеъ ба таърихи таъсиси матбуоти тоҷик ва таъсири матбуоти даврӣ дар ҳаллу фасли мушкилоти ҷомеа ибрози андеша карданд. давоми 33 соли истиқлолияти давлатӣ ки ҷумҳурии тоҷикистон таҳаввулоти зиёдеро аз сар гузаронида марҳалаи ниҳоят душвори таърихиро тай намуд, аҳли соҳаи табу нашр ва матбуоти мамлакат ҳамеша ва пеш аз ҳама баҳри он кӯшиданд ки тавассути каломи чопӣ моҳияту аҳамияти истиқлолиятро ба мардуми мамлакат фаҳмонанд. ҳамзамон ҳуввияти миллӣ ва ифтихори ватандории шаҳрвандонро густариш дода симои воқеии тоҷикистони соҳибистиқлол, таърих, фарҳангу тамаддуни беш аз 5000 сола, имконияти сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, захираҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавиро баҳри бунёди ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ба ҷаҳониён тавассути нашри китоб ва воситаҳои ахбори омма муаррифӣ намоянд. ин нуктаро иштирокдорони ҳамоиши илмии назариявӣ ки бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик дар Академияи васоити ахбори омма баргузор шуд иброз намуданд. чорабинии мазкур дар мавзӯи воситаҳои ахбори омма дастовардҳо ва мушкилот ҷараён гирифта дар рафти он олимону донишмандон, адибону муаррихон ва намояндагони васоити ахбори омма ширкат доштанд. дар баромадҳо иштирокдорон доир ба роҳи тайкардаи матбуоти тоҷик суханрониҳо намуда баён доштанд ки барои таъсис ва ҷолибу пурмуҳтаво рӯи чоп омадани аввалин рӯзномаву маҷаллаҳо равшанфикрони миллат ба мисли устод Садриддин Айниву Абулқосим Лоҳутӣ ва дигарон заҳмати зиёд кашиданд. гуфта шуд ки имрӯз дар майдони матбуоти кишвар зиёд рӯзномаҳою маҷаллаҳои давлатӣ, хусусӣ, ҷамъиятӣ, соҳавӣ ба нашр мерасанд ки бо инъикоси мавзӯъҳои гуногун дар самти огоҳиву камолоти маънавии мардум саҳми босазо мегузоранд. таъкид рафт ки сиёсати давлатӣ оид ба озодии матбуот дар ҷумҳурӣ некбинонаву дурандешона буда баҳри фаъолияти пурсамари воситаҳои ахбори омма дар мамлакат заминаҳои меъёриву ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуданд. бо мақсади такмил додани ихтисоси кормандони васоити ахбори омма дар доираи амалишавии барномаи давлати рушди телевизион ва радио дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, соли 2024 428 корманди шабакаҳои телевизион, радио, нашрияҳои даврӣ, котибони матбуоти вазорату идораҳо ба такмили ихтисос фаро гирифта шуданд. дар идомаи ҳамоиши илмии назариявӣ баромадкунандагон оид ба мушкилоти соҳа ибрози андеша намуда зикр доштанд ки бо назардошти пешрафти техника ва технологияҳои муосир ва тараққӣ ёфтани интишори хабар ба воситаи сомонаҳои иҷтимоӣ метавон танҳо бо донишу маҳорати баланд ва донистани забонҳои хориҷӣ дар оянда рӯзноманигори асл шуду хонандаи хешро пайдо намуд. дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав низ бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик ва панҷсолаи рушди иқтисодӣ рақамӣ ва инноватсия ҳамоиши илмӣ амалии вилоятӣ баргузор шуд. тадбири мазкур таҳти унвони нақши технологияҳои рақамӣ дар васоити ахбори омма сурат гирифт. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон.
ҳамасола дар сартосари кишвар 11 март ҳамчун рӯзи матбуоти тоҷик ва иди касбии рӯзноманигорон таҷлил карда мешавад. Дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав бо иштироки раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зинатуллоҳ Исмоилзода, муовини ректори донишгоҳ, собиқадорон ва омӯзгорону донишҷӯёни кафедраи рӯзноманигорӣ ҳамоиши вилоятӣ доир карда шуд. Нахуст раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон ҳозиринро ба рӯзи матбуот табрик намуда изҳор дошт, ки аз давраи таъсиси аввалин рӯзномаи тоҷикии Бухорои Шариф то имрӯз саҳми матбуот дар таҳкими истиқлоли давлатӣ, тарғиб ва талқини худшиносӣ, худогоҳии миллӣ ва шинохти якпорчагии ватан саҳми калон гузошта меояд. боиси ифтихор ва сарафрозӣ аст, ки хатмкунандагони донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар расонаҳои хабарии сатҳи ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва муассисавӣ фаъолияти хеле самарабахш доранд. Дар инъикоси ҳодисаву воқеаҳои гуногуни иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангиву адабӣ саҳми худро мегузоранд ва мо бовар дорем, ки ҳамеша хатмкунандагони ихтисосҳои рӯзноманигорӣ дар ҳимояи манфиатҳои миллӣ, таҳкими истиқлоли давлатӣ, муаррифии шоистаи дастовардҳои истиқлолият саҳми худро мегузоранд. Сипас нутихон зимни баромади хеш изҳор доштанд, ки дар солҳои охир рушд бахшидани иқтисоди рақамӣ ба яке аз ҳадафҳои муҳими ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёфтааст. Ҳамзамон рақамикунонии васоити ахбори умма аз ҷумлаи муҳимтарин талаботи замони муосир ба ҳисоб рафта, ин раванд имкон медиҳад, ки иттилоъ ба осонӣ дастрасу коркард ва ба ҷомеа пешниҳод карда шавад. ҳаёти ҷомеаи имрӯзаро бидуни воситаи ахбори умма ва журналистика тасаввур кардан ғайриимкон аст. зеро журналист шахсе мебошад, ки ҳамаи он воқеаву рӯйдодҳоеро, ки дар саросари кишвар ба вуқӯъ меояд, сари вақт ба ҷомеа мерасонад. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор омӯзгорон барои фаъолияти пурсамар ва ҳамкорӣ ҷиҳати рушди васоити ахбори умма, ифтихорномаву сипоснома ва шаҳодатномаи узви иттифоқи журналистони Тоҷикистон тақдим карда шуд. чорабинӣ бо дастовези суруду таронаҳои ватану ватандӯстӣ, меҳанпарастиву худогоҳӣ ва амнияту осоиштагӣ аз ҷониби дастаи ҳаваскорони леваканти донишгоҳ пешкаши иштирокчиён гардид. Муҳаммадризо Шарифзода, Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Бохтар. дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва намоишфурӯши маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои ватанӣ доир шуд. ярмарка бо мақсади рушди касбияти донишҷӯён ва ба ҷойи кор таъмин намудани хатмкунандагон ташкил гардид. дар вилояти Суғд ҳамасола бо мақсади таъмини хатмкунандагони муассисаҳои олӣ бо ҷои кори доимӣ дар ҳамҷое бо ташкилоту идораҳо, корхонаҳо, муассисаҳо ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ баргузор мегардад. ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ ва намоишфурӯши маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои ватанӣ дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ташкил карда шуд. ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ бо ташаббуси донишгоҳ дар ҳамкорӣ бо раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд, ташкилоту муассисаҳои молиявӣ, корхонаҳои истеҳсолию тиҷоратӣ ва ширкатҳои мобилӣ баргузор гардид. ярмарка бо мақсади рушди касбияти донишҷӯён ва бо ҷои кор таъмин намудани хатмкунандагон ба роҳ монда шуд. иттилоъ дода шуд, дар донишгоҳ дар зинаи бакалавр аз рӯи 49 ихтисос, дар зинаи магистратура аз рӯи 12 ихтисос ва дар зинаи докторантура аз рӯи 9 ихтисос мутахассисон омода карда мешаванд, ки ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯй аст. соли таҳсили 2024-2025 наздик 1000 нафар донишҷӯён донишгоҳи мазкурро хатм менамоянд. дар ярмаркаи имрӯза ташкилотҳои қарзӣ, корхонаи воҳиди давлатии амонатбонк дар ҷумҳурии Тоҷикистон, бонки Арванд, ташкилоти амонатии қарзии Имон Интернешнл, ташкилоти амонатии қарзии Ҳумо, корхонаҳои шаҳди Хуҷанд, Байзо ва дигарҳо иштирок намуданд ва мо тавонистем, ки хатмкунандагони мо бархурдор бошанд, ки ин корхонаҳо ташкилотҳо чӣ гуна ба онҳо имконият медиҳанд, ки дар оянда бо ҷойҳои корӣ аллакай онҳо таъмин карда бошанд. ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт, солҳои 2025-2030 аз тарафи пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шуд. баҳри татбиқи ин раванд ва вобаста ба талаботи бозори меҳнат дар соли таҳсили 2024-2025 дар донишгоҳ 13 ихтисоси нав асосан дар самти омӯзгорӣ,
معماری و تکنیکی تأسیس داده شدند. این البته امکانیت می‌دهد کادرهای بلند اختصاص آموزگاری و تکنیکی بازگوی به طلبات بازار مهنت تیار کرده شوند. شماره عمومی دانشجویان 6984 نفر بوده، از این تعداد 485 نفر را دانشجویان خارجی تشکیل می‌دهند. در یارمارکا از جانب بیش از 100 کارخانه و تشکیلات جای کار خالی برای خلق کنندگان پیشنهاد شد. برگزاری چنین یارمارکاها در دانشگاه مذکور به حکم عنعنه درآمده است. ساکنان یک قطار دیهه‌های دوردست جماعت‌های ناحیه تیمورملک از خدمت کاروان سلامتی برخوردار شده از تشخیص و معاینه طبی رایگان استفاده بردند. این نوبت نیز متخصصان طب ساکنان را از تشخیص گذرانیده همزمان جهت تبابت بیماری‌ها به آنها مصلحت و توصیه‌های مفید داده شدند. در عرفه روزی مادر کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تیمورملک و طبیبان با راهاندازی نمودن کاروان سلامتی در جماعت دهات گردآوران ساکن 112 ساله دهه زرکمر فاطمه حلیمова را عیادت و تشخیص و معاینه کردند. اینچنین به این مادر کهنسال تحفه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی سپرده شد. در برابر فاطمه حلیمова در این روز بیش از 300 نفر ساکنان دهه‌های سیمومین‌آباد و زرکمر طریق رایگان از تشخیص و معاینه گذرانیده شدند. امروز متخصصان از ناحیه تیمورملک برای یاری طبی آوردن رسیدن برای بیماران تشریف آوردند. دکتران هم تجربه دار بودند، همه سر وقت گذراندند. کارمندان کمک اولیه طبی و سانیتری و بیمارخانه مرکزی ناحیه تیمورملک در کاروان سلامتی به این دهه‌های دوردست دستگاه‌های اولتراسدا، اکگ و دیگر تجهیزات و لوازمات معاصر طبی آورده ساکنان را به واسطه آنها تشخیص و معاینه کردند. در هیئت کاروان مذکور دکتران عصبشناس، طب عائلوی، روانشناس، دکتران کودکانه، امراض درونه، پوست و زهروی، دندان پزشک و دیگر حضور داشتند که ساکنان را وابسته به مراجعتشان قبول و تشخیص نمودند. در ناحیه تیمورملک الکی در دهه دوردستی چهارم دهه دوردستی ناحیه تیمورملک کاروان سلامتی با اشتراک دکتران با تجربه، با اشتراک تجهیزات‌های زمانوی و دکتران معلومات اولیدار بین ساکنان دهه‌ها کاروان سلامتی رفته ایستاده است. زنان حامله‌دار، کودکان، جوانان و نورسان، کلانسالان، معیوبان از تشخیص رایگان گذرانده شده ایستاده اند. زیاده از 30 کودک را در اینجا ختنه نمودند به طریق رایگان. با اطلاع مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تیمورملک کاروان سلامتی تا فراگیری آخرین دهه دوردست گذرانیده می شود تا کل ساکنان به تشخیص و معاینه فرا گرفته شوند. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه تیمورملک برای برنامه نوید. با مقصد جلب داوطلبان برای ادامه تحصیل در مؤسسه‌های عالی و میانه تعلیمی در کالج طبی شهر کولاب به نام رحمت‌الله رحمانزاده روزی درهای گشاد تشکیل گردید. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. بهر جلب بیشتری داوطلبان به مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر کولاب به نام رحمانزاده رحمت‌الله عزیز با ابتکار رهبریت مؤسسه روزی درهای گشاد تشکیل کرده شده است که ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه کولاب به کالج آمده از شرایط تعلیم و تدریس، بازه مادی و تکنیکی و آموزگاران آن آشنایی پیدا می‌کنند. در مؤسسه به داوطلبان اطلاع داده شد که عین زمان در کالج مذکور 16 کافدر آناتومیا و فیزیکا، جراحی، تراپی، پدیاتری، اکوشری و گینکولوژی، فارماکولوژی، بیماری‌های سیرایتی، کاری همشیرگی، طب عائلوی، شیمی، بیولوژی، فن‌های گومانیتاری، اساس‌های انفرماتیکا و فن‌های طبیعی و ریاضی، زبان تاجیکی، زبان روسی، زبان انگلیسی، تربیت جسمانی و مدافع شهروندی فعالیت می‌کنند. در این مؤسسه متخصصان میانه طب از روی اختصاص‌های کاری ماماده‌یگی، کاری طبابتی، همشیرگی در کسمتولوژی، طبی و پروفیلاکتیکی، کاری فارماسیستی، دندانسازی، طبی و تشخیصی و طبابت دندان آماده کرده می‌شوند. داوطلبان در این روز امکان پیدا کردند که از کابینت‌های فنی، تجهیزات تعلیمی، صنفخانه‌ها، کتابخانه کالج، کتابخانه الکترونی، مرکز تستی مجهز با کامپیوترهای نسل نو، آشخانه کالج، تالار ورزشی و رفت تمرین دانشجویان، تالار مجلسی و خوابگاه دانشجویان شرایط‌های آن دیدن کرده در روند درس‌ها اشتراک نمایند. رهبریت کالج مقصد دارند که روزی درهای گشاد را تا آخر ماه مارس ادامه دهند.
در دویره تنتنه‌های باشکوه ایدانه به مناسبت روز مادر در دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو با تشبث ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان تحت عنوان زندگی از دعای مادر ابتدا می‌یابد چورابینی فرهنگی فراغتی برگزار گردید. شرح بیشتر در گزارش همکارانمان. در چورابینی بخشیده به روز مادران که با تشبث ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان راه اندازی گردیده بود، معاون رئیس ولایت، زنان و بانوان و جوانان و فعالان ولایت شرکت نمودند. نخست سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان به سخن برآمده اشتراکچیان و در سیمای آنها تمام زنان کشور را بخشیده به روز زن مادر تبریک و تهنیت نمود. ابراز گردید که زن مادر قیمتترین و عزیزترین شخص در عالم هستی می باشد. واقعا باعث افتخار است که امروز زن مادر تاجیک به حیث همچون یک تربیت کننده بشریت شناخته شده است و ارج گذاشتن به خدمت‌های زنان و مادران برای هر یک نفر همچون یک ساکن دیار خرج می‌باشد. ضمن ادامه چورابینی معاون رئیس ولایت ختلان در نوبت خود اندیشه‌رانی نموده ابراز داشتند امروز زنان در زینه‌های گوناگون همه شاخه‌های حاکمیت یعنی مقامات‌های عالی قانونبرار، حاکمیت‌های سودی و اجراییه اینچنین در کل ساختارهای دولتی و اتحادیه‌های جمعیتی فعالیت نموده در پیشرفت ساحه‌های گوناگون حیات جامعه حصه ارزنده خود را گذاشته ایستادند. سپس در وضعیت تنتنوی برای خدمت‌های شایسته و سهم گذاشتن در پیشبرد ساختارهای دولتی، رشد با ثبات بخش‌های گوناگون خوجگی خلق و معاونان رئیسان شهر و ناحیه‌های ولایت و همزمان هوسمندگردانی غالبان آزمون آنلاینی زندگی از دعای مادر ابتدا می‌یابد که با تشبث ریاست کار با جوانان ولایت ختلان راه اندازی گردیده بود. دایر گردید که اشتراکچیان با تحفه‌های خاطروی و افتخارنامه و سپاسنامه قدردانی گردیدند. امروز غالب آزمون آنلاینی زندگی از دعای مادر ابتدا می‌یابد گردیده. این آزمون مذکور یکی از آزمون‌های زیرتابع به آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب بس میباشد که برای ما جوانان و نورسان و احترام داشتن مادران، خواهران بسیار مهم و سازگار است. عشقم امیدم حیاتم توی ای مادر جان مادرم. قسمت جنبسته چورابینی با دستاویز سرود و ترانه‌ها در وصف زن مادر، وطن و وطن دوستی و صلح و ثبات پیشکشی اشتراکچیان گردید. محمد رضا شریف زاده طالب جان سیفوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر بختر. در دویره چورابینی‌ها بخشیده به جشن بین‌المللی نوروز در ناحیه وسه دور ناحیوی آزمون جمهوری کدبانوی بهترین گذرانیده شد. این آزمون بهترین کدبانوها را از محل روی صحنه برآورده هنر کدبانوگی آنها را معرفی نمود. دلافروز بابا بکو زاده شهری بوستونی پنجاکند است. با شهرکی زحمت آباد ناحیه وسه کلین شده آمده است. بخشیده بیدی نوروز یکی از داوطلبان آزمون جمهوری کدبانوی بهترین از ناحیه وسه پیشنهاد گردیده است. این لحظه مشغول پختن آش بریده یکی از طعام‌های ملی که از شرط‌های آزمون است میباشد. این طور پختن این طعام با استفاده از علف‌های بهاری را دلافروز از خوش‌دامنش یاد گرفته است. در آزمون کدبانوی بهترین اشتراک دارم. وقتی که ایام خورد بودم بابا و ماماکلانای ما خوراک‌های ملی میپختن و من نیز در دل آرزو میکردم که کی من به وایا میرسم و همین خیلی خوراک‌های ملی را خودم میپزم. امروز شکرانه من به آرزویم رسیدم. در آزمون کدبانوی بهترین اشتراک دارم و با دستان خود امروز اتاق خوراک ملی را تیار نمودم. دلافروز کارمند جماعت شهرک شده کار میکند. شکرانه تنجوی آسایشتگی دولت نموده در برابر کدبانوگی برای فرزندانش مادری مهربان است و مثل مدینه همه فرزندانش را در روحیه وطندوستی و احترام آوردن به ارزش‌های ملی تربیت نموده است. من خوراک‌های ملی را بسیارتر دوست می‌دارم و می‌خواهم که به مثل مادرم پزنده خوب و ماهر شوم. این خانه نوروزی شرط دیگری آزمون کدبانوی بهترین رو دلافروز همراه مدینه آرا دادند. نان و کلچه و هر گونه پخت و پسو خاص ملی که اینجا گذاشته شدند همه آنها مسئول دستان مادر و فرزندش میباشند. اشتراکچی دوره ناحیوی آزمون جمهوری کدبانوی بهترین دلافروز بابا بک و مدینه سلیم زاده باوری دارند که هنر کدبانوگیشان در مقیاس ناحیه ولایت جمهوری پسندی همگان میگردند.
олимони Нидерландия мавҷудияти қитъаи қадимии Адрияи бузургро тасдиқ карданд. Ба ақидаи онҳо ин қитъа миллионҳо сол пеш аз байн рафтааст. Дар Барселона конгресси ҷаҳонии мобилӣ идома дорад. Дар ин ҷо дастгоҳу таҷҳизоти муосиртарин намоиш дода мешаванд. шарҳи бештари чанд хабар аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома. геологҳои донишгоҳи утрехти голландия таҳқиқоти васеъ миқёсеро анҷом доданд, ки мавҷудияти қитъаи қадимӣ Адрияи бузургро тасдиқ мекунад. Ин замини пурасрор, ки тақрибан 250 миллион сол пеш нопадид шуда буд, ҳоло дар зери ҷануби Аврупо пинҳон аст. Ба гуфтаи олимон, тақрибан 120 миллион сол пеш Адрияи бузург бо қитъаи Аврупо бархурд карда буд. дар натиҷаи ин фалокат қисми зиёди қитъа аз ҳам ҷудо шуда зери об ғарқ шуд. дар рӯи замин танҳо пурраҳои алоҳида боқӣ монданд, ки ҳоло онҳоро геологҳо меомӯзанд. тавре гуфта мешавад, Адрияи бузург як қисми плиткаи тектоникии Африқо буд ва аз ҷиҳати андоза бо Гренландияи муосир муқоисашаванда аст. барои барқарор кардани намуди зоҳирӣ ва таърихи Адрияи бузург, таҳқиқотчиён дар Аврупо, Африқои Шимолӣ ва Осиёи Ғарбӣ 10 сол маълумоти геологӣ ва геофизикӣ ҷамъоварӣ карданд. далели асосии мавҷудияти материк маълумотҳои томографияи сейсмикӣ буда нишон медиҳад, ки аксари боқимондаҳои қитъаи қадим дар чуқурии тақрибан 1500 километр дар зери қаламрави Аврупо ҷойгир шудаанд. дар конгресси ҷаҳонии мобилӣ дар Барселона айнакҳо барои блогнависон ва велосипедронҳо намоиш дода шуд. онҳо бо функсияҳои зеҳни сунъӣ муҷаҳҳаз шуданд, ки ҳаракати велосипедсаворонро таҳлил мекунад ва ба таври худкор лаҳзаҳои муҳимро барои эҷоди ҳикояи видеоӣ интихоб мекунад. дар намоишгоҳ ҳамчунин як дафтари рақамӣ аз стартапи фаронсавии Paperslate муаррифӣ шуд. он барои одамоне таҳия шудааст, ки бо даст рӯи коғаз навиштанро дӯст медоранд. дастгоҳ қайдҳои дастнависро ба матни рақамӣ табдил медиҳад. ноутбук технологияи коғази электрониро барои кам кардани шиддати чашм истифода мебарад. он инчунин бо системаи транскрипсияи зеҳни сунъӣ муҷаҳҳаз шудааст. ширкати ҳолландии Holoconex барои беморон намоиши CD-ро муаррифӣ мекунад. Holobox имкон медиҳад, ки бо истифода аз голограммаҳои андозаи воқеӣ машваратҳои тиббии дуруст гузаронида шаванд. система инчунин як табиби маҷозии сунъиро дар бар мегирад. дар ҳамин ҳол ширкати амрикоӣ Neonal смартфони V1 худро муаррифӣ мекунад, ки бо системаи амалиёти зеҳни сунъӣ муҷаҳҳаз аст. дастгоҳ дар асоси амалҳои корбар меомӯзад ва ёвари фардӣ месозад. интизор меравад, ки V1 дар охири соли ҷорӣ ба истеҳсолот ворид шавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии навид, ки мустақиман манзуратон намудем. барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома доранд. хайр, саломат бошед.